Yabe iche mukola okubanga mugobera YY media amwe bali kutobonanga mubona emboza ife ku YouTube bambe kitwiza mu amani yasaba yakabaka ku subscribing to go ahead and subscribe. Don't just stop at watching. Wabula tubasaba ba sweet ba mikwano, go ahead and subscribe, like and share our videos. Nze Yazid Yolisigira owebiside mu bikado amagete nago lero team alungi eri omusada mukulu afu okwitibwa eno mudisi yeiganga abalanga ekimwitisa kikoba kuba nti abe yenigira mu bikolwa ebyokwiba enkoko. Ono abe yenigira mu bikolwa ebyokwiba enkoko wabula ngona kolwa lero abataka abe kyalo magogo mu igombole yena waninge mudisi yeiganga bakubya ati ekimala kimala leka tukutole wobe ekyokubonerako era nga wawira bino bamiziza omuso. So eyo nembozi yetu linayo nga wenkuko byaba kali ku subscribing, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Kano kumadi male ndire ngukobere nani ono avuirega enkoko yabaira gibye kwani yabaira gitwalaga amaze ibanga kinga ibe enkoko lwaki enigira mikule ebyo kuiba enkoko nkobye ndi Yazid Yolisigira we for Busajja mu bikado. Why media? Why media? Your best YouTube channel. Kitufu YY media is your best YouTube channel. Abakali ku subscribe, please go ahead and subscribe, like and share our videos. Nga wemba kobye kuna kulwalira no ku kyalo emagogo mu igombole na waningi kibere kiyongobero obo lyawe kikangabwa abatyami obayagaino omulambo ogw'omusada kali kutegerekeka nga guli kumbalyo okwolugudo okumpe ne isomero lye magogo. So eri abataka abakaire nga bali kujja akola emirimo gyebwe ekyalo kino ekyemagogo kiri kumpi n'ekibuga ky'Iganga. So abantu abasinga bava wano bajja mu kibuga ky'Iganga okukola. So eri abawuna kuncho okujja okola emirimo egy'okuncho mahoteli abatwala amanda okuvuga boda bakairenge bakera nti yale katujja mu town y'Iganga tukoleko bajiro kati enga bekanga omulambo bajiro kati nga gwa musada mukulu. Abagezigezi batukobere nti bakubire ku sente bawe kyalo yaida mu kitundu kino yayita polisi wabula polisi okuva Iganga idye ejiro kwagana nga kitufu musada mukulu yayitibwa ono nga tebamuswide obusule gabulanga yayitibwa ono nga bamukubye emigo bamutemyetemye wabula nga amaro getufunye oluvainuma tutegeire nti ono abaire nga mwibi wankoko nga yebyo okuva ku byalo ebindi deni abataka bamubinga 10 bamubinga emisinde omusada ono kiboneka omuze guno gw'okwiba abaire agumazemu ibanga eriwera kuba abataka okumugema kiboneka okuba nga tekibaire kyangu lubaire lutalo bageiza okubinga gabulanga tagemeka okubinga nga tagemeka tutwidi oba kituufu kye batukuba ati abe babako n'ebintu ebyo byebajja ebigezaako oba olyawo okubayamba akuwununsuka abantu abali kwenda okubaita ayenga ono olutawo tirubaire lwangu kuba abataka bakizwirenga ono enkoko tagibye kuno ku magogo wabula ebyalo ebyotoire era ngeyo ebatandise okutintimya engoma batandika okumwiba batandika okumubinga paka bamutuusa no ku kyalo ekyemagogo bambinga gamuwaire yagwa wansi batandika okumukuba batandika okumutematema ku mulambo gwe poliisi yagaine nga mutemeteme mu maiso muno bamutemeteme yena bamukuba emigo era ngo okumana nga abataka bino baye bakambwe basose kumwambula ngoye batandika okukuba emigo ku mubiri mwerere ayi bano mu byafa bobi ono basose kumwambula ngoye yaba bwerere nge yazalibwa me batandika okuba atakubye kole tali kuba kumwibi bakuba emigo gigwirenga werere kiboneka emigo gibenga tijiri kumalanga tali kufa kuba oluvainuma abataka kye bakoze bagire bayite ebijambiya
batandika okutematema kuba poliisi emu agene nga ali ku ebitemo ebyamaanyi ku muto kuno ebitemo ebyamaanyi ku muto kuno kiboneka ekikolwa kino abateka be bakooye ng'ebikolwa eby'obubi biswise so poliisi etusaano n'embwa yaayo nga bwe mubaidi abatandika ogwebo gw'okubuuliriza emba yatandika okuwuna ku walali wale yawuna ku yeetooloola ayo oba oli akisala kiba ekigiire tegiire wale eno bagiiza mu motoka police officers batandika okwekebedde ekifo kuno okunoonya ku budulizi batatawo ebintu bibe nga bali kunoonya ku budulizi so bano atukobera ebisingako wabula nga nekyo tuwenaku kwa moyo ag'enkoko mu kifo kino era nga enkoko eno esobola okuba nga neyaviireku obuzibu omusaadda mukulu ono okumutwala mu bulamu obwensi twogere ku n'abakulembeze wano batukobera wabula nga bakambwe ebikolwa eby'obwibi bere byeyongere mu bitundu bino Magogo n'ebyalo ebyetoleire ebuwenda nawaningi wawona mu igombere nawaningi ebikolwa eby'obwibi byeyongere era nga abantu abasinga bayiba mbunkoko bayiba embidi bayiba embuzi mubabitabwire n'ente baberenga eno okwiba mu kitundu kino mbunga bagufuula muzenga buli ayenda azira mu sente kwenda okwiba akati atugiyeko ku Magogo eyo tujye tuyibe kuko mbwoba tutulyo baba eno balambala ino ayenge eno obwibi bweyongeire era nga ebisinga kwiba bitwalibwa mu kibuga ekiganga iba bitunda so ono chairman we kino atukobera ati akali kutegerekako mainage ti mutaka wa kyalo kino Magogo yabeyise tuwa kuno n'ebyalo ebyetolerebe tiwa kuno kwa twogere ku ni sente bawero theye kusatu ambuza tuti omusaadde ono omwide yakati nkanze kulingalinga ku bantu abanonekeza ku bulwayo yefuse tijibonangako so no mwibi yakabanga afira mu kibuga ekyiganga yeida ayenge mubidi buti baby baine bategeire kuba omwibi tabayenka baby baine bategeire iranga muna ayitibwa era omulambo gutwalibwa mu mukyalo yidwa leiganga ndidya baine abayi bali kujja kuida mu mwido ero bajiba mutoleyo oba oli awo n'abenganda be kuba omuntu ni waliba omwibi ayera abako ababe amainago nze samanya David Lukoya chamanero C1 kabira ku kikanga bwe kyagwira ku kyalo ko baire sawa awo ngai 12 na kitundu nafuna amawulire nti eriyo omufu ali awo ku isomero n'atuukawo n'amulingako katategerekeka atandika okubira kubananga amasimu bakobera nti aliwo obuzibu obuki nga abantu baagera aye nga tulikulinga ku mutu nga tukola ki tumutegeera n'alumuka butereevu n'ajja poliisi n'aripotinga omulina kuba muyise mu ngeri ki abayire ku olubale gano ku mutwe lutemu negano wano kabina negano wamukono bano poliisi bwe mukyusize eti abona ngali ku kyalo kuno ebikola ebyobwibiri bitya mu bitundu n'ebyobwimu ewaife eno abayibi bayiba ino batuyiba eigombola lyona generally enkoko embuzi ente batuyiba nengoye kuwaya bapikinga babaire batogomyanga ekyalo ababaire batogomyanga igombolola ne district yona n'okutwalira agalala kala aboneka yafiire mu mbeera ya bwibi so eyo n'embeera ebeire wano kwita omuntu atebeza okuba nga mwibi wabulanga kikolebwa okuba nti yayibye enkoko mitwalo ng'esatu nkoko ya mitwalo 3 yabanga yamutwalire mu bulamu obwensi so eyo n'embeera eriwo batukoba ati ayina kweda omwibidde ba 40 omwibi ayina enaku 40 mu nsi muno okuwangala enaku 40 gamuwaako ng'ava mu bulamu obwensi so ono yene enaku 40 oba oli awo gamuwaire ku leero tutwidi oba buti mukazi wa amawulira n'agafuna atya kuba omusaadde n'abeerega ovunaanyizibwanga munene bulungi ansingako ku obunene nze kyemusinga bumpi nze musinga obumpi mbwewulira mwena asingako ku obunene n'abeere munene bulungi era nga obeera nga n'akabuto ku buto kali kuku so kiboneka nga abeera alya bulungi abaye biti balya bubi era nga kiboneka okuba nga abeere mufumbo so tutwidde omukazi wa amawulire ali kujja agafuna atya nti omusaadde wavuye wano kunki oba nga akati ajja kukola oba abeera alimbye omukazi ati ajja kusuubula wabula omukazi amawulire gali kujja okufuna nti mukazi musaibawo bamwise era nga atebeza okuba nga abaye kwenigira mu bikolwa ebyokwiba so agona amawulire agabaire eno emagogo era nga YY media twidye ku kwene emagogo
twaida twayogerako kona abataka kutokobera kumbeera ngeno wabulanga mawire ti malungi eri abantu abandi waire kubataka mawire gana ago kwitwa muyiba gabo inenga malungi no era nga abanye tubabwine ko nga bali kusekera waigulu ebigire basamba bakati yo tumugonye tabano obo oli agaba ikujja kwira kwiba nze mumbere neriwo bambi reka twogere ko kunaba mu kubakulembeza mu kitundu kino batukobere kumbeere y'obwibinga weri amena go 71 ninzo omulangira kirunda yunusu kavugemereko kansala ow'ekitundu kino eky'Emagogo nina wanijja okutwaliza awalala olunaku olwaliro tufuna ekikangabwa ate nga tilwaliro luwonka nawanijja ejire nga etulugunizibwa abantu abalali bansambu ndala abamu nga tubategeera oluusi tugamagana ne poliisi yasobola okutuyamba olwaliro tusobole kutegeera nani abayibi lwaki bene ine ekitundu kino ki nawaningi lwaki abayibi batagetinga ino nawaningi byabugega ki ebiri nawaningi eno nenda akobere nsi nti nawaningi nagamu ku magombola galimu abantu abaayi era abantu abalimi abantu abalina ku akasente nenda ategeeza abatuma n'abatuwuliriza nti kino ekifo guno mu myezi ebiri guno mulambo gwakubiri nga gwa mu kitundu eno ekyenkana ene batera kuyiba ki abantu bayiba epikipiki bayiba ente bayiba emwani eda abantu bayiba enkoko buli kimu kino kyebagana basigala nga bakutambula nakyo obuzibu buliga mulambala ino obwire tebusobola kukuuma bintu byaimwe ati kulambala security ya district ntono ate nga nifa abantu okwerinda omuntu n'omwigo nga atolwisa alikozesa muliro kitera okutukosaamu ti bunafu bwa district ayendooza government nezira empowerment emala mu nsonga ya security n'ensonga lwaki abantu bano batudoga okutuuka wano kansa tuwulire ku ab'ebyokwerinda nga bakoba nti buli kyalo kivueyo kikola obukiiko security committees ku byalo nti buyambe kukwe security committees bana bayamba okola patrols obwire ku kyalo okuba ndi bana bekutambula ku kyalo batayidi obolya n'abantu abenigira bamize emibi enawaningi emberere etya ebyalo bigezaako okutawa obukiiko buno ebyo byokwerinda obeera bwa muli kwenda abakulu bave Kampala baide eno nenda kusiima baisente bebana waningi sub county LC1 batole obuvunanyizibwa balonda security committees edendawulo aye nga bwe mbakobye nti osobola okuba ne security committee nga y'abantu 10 aye nga ekyalo kinene kirina abataka kumpi 10 abataka 15 weyagaana ng'oluisi security committee ebevuire oba omuntu bw'abanga abeire nga yeewunziikemu ajokola ati ng'eremanga oluisi akayikutuuka ng'egwire obuzibu obufaano seni buno kansala nendo tukobere kuku lwaki abantu tugira okubona abantu n'abenigira mu bikolwa ebyokwiba ng'enkoko kuba dozere yeiba akatimba yenalaga amawulire nawanzu yeiba akatimba kansiri ne kasola nga yafunye omukazi mugole nga ali kwenda amutwayire sola yeiba n'akatimba akokwala ku buliri abataka bamwita tubone gano onatebeza okuba nga yabeere nga oba yenigira mu byakwiba nkoko lwaki abataka bakambwe ino ku bantu bana abayiba obuntu obutono okwiba enkoko no lwaki tebamugamba bamutwalanga poliisi lwaki abataka kuba ibyabe enkoko babanga bakambwe ino kyendi dimunsi nti ezira kintu kitono mu bulamu bw'omuntu wabanga akituyanire yakikolerera kyendowooza nti omuntu atamu ebiseera kamaala ino yerekereza endoolo yerekereza buli kimu okusobola okwemerezaawo akantu kalina olwaleero ensonga eri olwaki abataka balifunanga endowooza oti senene olwaleero poliisi ya Uganda anungi etukozemu emirimu aye tekoze kimala omuntu bamugemera wali mu kikolwa nga kituufu ibye mona kwire wamwagana nga ikutambula kuluya mu mbeera ey'abantu abali kunigirizibwa katugeze nga abantu b'Emagogo bwabona ku muntu omulundi ogundi akuba ati katwagane mu igulu amukole ku ng'amateeka egalagira obagala musaidi onkobere kuko okobya obwibyo obw'embidi bweyongeire kale oli kutya ki dotukobere kuko niwo okobye obwibyo obw'embidi baideka bakwiba kw'embidi tidi obomo ku kyalo kuno okay tukobere ebikolwa eby'obwibyo eno biri bitya nadere Emagogo ne nawaningi amaina ganga niza Katege John ex-defense w'ekyalo kino tutusaina okwebaza gavumenti eno aye etukosisaina okuba oti mutatwalira amateeka mu ngalo amateeka gano galikosa abantu ino bano abantu bagira okwiba nga bona bati basobola kukola mirimu ojja wakubiriza abavubuka oti bana batulime mukole dineseri nedamodo oba dikaali kutuuka kumaliriza abantu tuli kutegeera ku bulungi oba oli awo luyinza okwida tusobola okufuna abavubuka bakola obukiiko
abantu 3 babaga sente. Biki batera okwiba eno eno na waningi Bali kwiba epikipiki, ente, embidi, embuzi, enkoko, buli kintu n'iduma batandise n'okumumena. embidi ng'ekyoli osobola okutwala embidi ng'ekyola twi ogituusa wagitala ku pipi kyoko yatuuka. Embidi eyo erina obukodyo bwayo bagikozesa ndowooza kuba engeri yekemuka ndowooza nangu yakukola ki kugitwala kuba tekuba ino kereere bano bagitwala n'olwaliro goddo yali ababisiisa akuwa n'embidi ku kagaali kunkyo. Katonda detonda nga lirina obulwaire obw'ekifuba sayina esinda buli kiseera obulwaire bugiruma era nd'akantu ako nga bw'okategeera ayo n'omwibi ono gwe bayise bano beebale ndowooza Katonda atyo enteekwa dibaye dityo kuba mwambwire baleka n'amabaati kuliya abaire maddu geno tugira okutuukawo nga kino kikubye wansi ni waigulu ayi bamutemetemi oyo ajja amaliriza ogwo. So nga okubi waliko ku defense ku kyalo kino tukole tutya okwongera okunyweza ebyalo byaife naddala mu byokwerinda kuba mugeziizaaku aye era abayibe bayidde obwire bayiba tukoze tutya ngaiwe defense obukugu bw'olinabwo. Oyogere ku byakakiiko LC1 okulonda abantu abakuuma security obwire aye eno tuli bagayaavu ndowooza twakajja kubona ku ndowooza tunatandika kwonoye bayise ndowooza kiyinza okuba ekirungi. So aye nga nimuba n'aberigira mu bwibi bava kumbali oba mulimu n'abaana ab'ebyalo? Muna mulimu n'abaana aye mpano oba oyogera ku mwana oidi embeera ey'abantu abantu bakoba oli wa lugezigezi biki omwana wange otomugemye aye ng'olwidi omuwulire nga yabaire mu kikolwa ekyo taabu nebaawo. Ife waleira mu kyalo kyaife okulwanisa abayibi nga abakulembeze bayeta olukiiko ku kyalo bawa abantu populati muwandiike bamutebeza okuba nti bayibi pega bayita amayina ago then bagemya abo abokwerinda batandika okulonenkeza ku bantu abo. Lwaki muvaayo okunankola obu enkola ng'eno? Buti n'abantu abasinga kuba bayibi abaana bali kwidde okwiba baana oluusi babakulembeze abali kuleeta ino obuzibu abakulu beene abaana babakulu oluusi nabalikola ki nabali kuleeta ino obuzibu ku kyalo tomwogereko bonaabona mwogerako otya kayiwa odda kuba mubi. So abavubuka bamaze ibanga nga balirambo bazira mirimu kyova benigira mu bikolwa by'okwiba iwe muzeeyo kakasanga kituufu emirimu mu Uganda gyawamwe egy'abavubuka okukola oba gyasi banafu tebayenda kukola? Abaana bano tibenda akola benda byabwerere benda kunaga bunaga bintu bano duzi bano banagiraawo ku isomero awo wa pikipiki bamukubiraawo bajja nayo bamala bayita omwibyole owundi bamuyita ebukayaawo kale kirungi ino bana mutakola mutukutwaliza mateeka mungalo wabula abantu balina obulumi bungi ino kuba omuntu yena akoba ati okuyita omuntu kibi aye bakuyita enakudda 40 gamutuuseeku agiira butyo n'okumwambula bayenze migo gibakuba gimwingire bulungi oba busungu baire bw'amaani no bakubona buboneka bubaire busungu kuba omuntu kumpe baenda babenze n'okusalamula akasolo titwidi abeti musiramu aliyo tyo batabaire musiramu kuba anti bamukube yewumba n'okwewumba era tubwenenga bw'amabaati merere n'obunyuma obunuma mabaati mere nagasigairawo bambi eyo nembeera ebeire gano muzeyi tweyanziza eyo nembeera muzeyi otukala kunkole embeera eryetako n'ey'obwibi tukobereko kenidatu muzeyi atukobereko nibana tukola tutya okulwanisa okutwala women w'amateeka ku byalo ngaimwe abakulu abo ku kyalo nimwe ba stakeholders ku byalo kyekisaanirwa okolebwa okendeza kubikola by'omen w'amateeka naddala bano abayibi abatwiba tutwenda kizibu kino twide nga bwire tugema ifaani nga bayisa omuntu yaja kayo owundi ayiba enkoko nga mulowooza gavumenti ekole ki okulwanisa buno okukendeza ku women w'amateeka mu byalo eno weyimu sembeza security okumpi nifwe singa batusembezaku security oba police post kituyamba abatakati mwenda lwaki abatakati mwenda polisi okuba tukwenda polisi ku kyalo abandi bapinga ki abatenda ndowooza naba abamenya ab'amateeka abatenda polisi okubasembera okumpi n'abamenya ab'amateeka. Okay, so mwenda police post dire kubya abadisese no one nga bukaye mu trading center eyendawo ku nga police post awo ndowooza kiyinza otuyambako okendeza obwibi ate patrol aba polisi bano bakakolako kwa
bakakola ku patro obwire motoka mudibanako kwenonga devuga obwire patro ebyo byaliwo mu covid ayisaawa eyo nezira byaliwo mu covid ayo saawa eno tegazira. Okay, so tijja kuswika gano bambi wabula n'embeera wabula nga wenkobye ebikola eby'obwibi bulinaku biri kweyongera era ng'ojja okulingira abantu bali kuyita nga bavubuka gye bavuireku nga wiiki inuma mwidukira bulungi nga nabaleetera eibulirire ery'omuvubuka ono yali afunye omukazi omugole wabula nga azira byakozesagaka so kiyakola yayenda akatimba ak'ensiri yayenda abeeku ne kasola n'amasuuka yali azira kukyalo na wanzu mukaidukira bulungi amawulire agabaleetera na wanzu na kigo ono omuvubuka kiyakola yajja munumba ey'omu ku bataka yagimena yeiba akatimba ak'ensiri yeiba obusuuka bubiri yeiba ne kasola pano ka mitwalo nga 84 era abataka kye bakola bamubinga paka bamugema bamwita so eyo n'embeera yali awo byasinze kuba kifaani nti ebikola eby'obwibi bunaku byeyongera ali n'ekintu ebikola ebyabataka okutwalira amateeka mu ngalo bina byeyongera era nga abataka batukubambu bakambwe kuba abantu babagema ne batwala ku poliisi tibamala naku ibiri nga bayize ku byalo oba oli awo nekivira ku abataka okuba nga bakambwe bakati no leka bamuyite buyite ng'ono bamukubyeku emigo bamwambula ng'ole wakobye bayenze kusoka kumusalamula abeti musalamule bayinza kusoka ku musalamula bamutole ku ekinankani ekyo bamutole ku tujja kusirika no we fa bisadde mu bikade Yolisigira Yazid Uganda tatiroba